فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Naik transferian na penutul niya na mga Bani Israel meron kaya sila dulu ini to manila na mga pasad nakatay kagi kamu tu nasabah dia ngapa ay mana niya nasabah fabima kagi kamu tu nasabah ko ngani naqdihim biar kasira mana nakabah mana nakabah nasukya pasada apia magoy ay purubo itu mi pasada nakatulong aman isa ko binirawa away ayo kaya talik dia purubo na kenapa dia kaya berkasakaw kadang kita pikir bakal miyo dah kau bersama gitu mana nakabah nah kagi kamu tu nasabab kungani akia berkasairat bini nasairat ada siram penudas mitaqahum supasa ini pesan sakiran nampu nai isik sakiran sabab biar kasiran supasa la'annahu rakam wahid rarangin kiran number 1 rarangin kiran timur ka nabi sirana timur lagi aku na apa kiyak timur ka iwala ko mga Bani Israel penutul niya nagsano ka tanong apa nangila na pilo niya sila na mga amo na sukun so mga amo ami bubaloy amuna kaya ko sila sa ikuk na di makaptil nila na di sila til na di kesal na pemangurau siya kaki pasal dia dikiran Allah apa memunutkan nila sa mga nabi perhatian nila supaya sila pendiakan sila unggas-gasiran sa lalap Allah dengan tutuman apa sadun api murka sila Allah waj'alna qulubahum qasiyah so masuk sahabat dikiran Nabi lu yamian ibu Allah subhanahu wa ta'ala nama tetegas tausiah diterima sebenar bangun siat ingka deka pia atau na isu anakan nabadi menteraba digir pia lu yamin subhanahu wa ta'ala abang tetegas bimur kalsiran Allah Nabi lu penuh Allah subhanahu wa ta'ala kira nama tetegas atau naik kata suku surat yuharrifuna al-kalima an mawadi pengalinan nira so katir Allah buun kumangadar nagian ang sukiya alinera ng Taurat ay nila sa Taurat nalang na makaayo ng kuboya ginawairan na Pinoy nalang na nirumpo kayo kuboya ginawairan na siya Pinoy yan ang sa mga Yahudi Nagyan nga po'y kuliran, napakaon mismas pakai sabihin. Kasukusyukuraan, ini pesan Allah, akitab yan, asiyap niya ng pamaalin. Nasok na sa Taurat na, piyan nalingiran, sa mga katir Allah, buun, kung mga darbay. Piyan ang biyan. Wanasu haddan mimma dhukiru bihi. Kaya lipataniran. Sumapi au kurir angani-ngani
Api yang kita demangkir. Mana niya na sumapi au kurira na niya na su kapangungunutan nalilipat niya. Agi ang mga kapangungunutan napi yang kita demangkir na mana di ubakan umalipat. Nalilipat niya. So kaya lipat ira noon napimurkan sila ng Allah. Kaya katagas Allah ang mga puso ira. Kaya lipat ku, kaya lipat nila. So ukuran nila na mapi. Kumaningani rini maingkir. Biar kita demangkira ng mga anak. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin min. Aku tidak dikadir mapipinda ya Muhammad. Ya Muhammad dikadir mapipinda. Pemana min ini. Oh, apa ketukawan ya Muhammad. So diilangkan dusian o sabat kita. Diikan dusian o sabat kita. Dikesarikan so sabat kita. Illa tadilan min. Enon tabu so may to apilangan niyan apa dekir. Fa'fu anhu. Lagi mga Yahudiyanan na sumay to apilangan niyan ami Muslim. Kamada kelayang dia di Muslim kumasawas. Nakagi mi Muslim sumay ko bilangan niya kira. Lagi ang ato mi Muslimun fa'fu anhu na maapika sira. Wasfah narila. Inna Allah amata anasu Allah na kebabayan niya sudi bibir. Kebabayan niya sudi bibir. Maapika sira na kurelakan bagay ka pasensya mata-mataan asu Allah nafkubayannya suki bibir. Naya ini syuku Allah perelaannya na sumaitu atiabi unu Allah sama tua mga dusian mga tao akialipatan ni Rasul Islam apengalin ni Rasul Taurat nama itu ku ada darukan ka miarate ya natigu Allah maaf apa ubay karela kapto ubay anu Allah so bibir. Sudah tangarupan ka mahne palay. Pakai sayur. Ana pada jauh mananta. Aku sabenar akino bialo yo Allah so dia di ubani Islam. Aku siubu anami apa dekiran siubu abi apa dekiran so 10 aku 2 aku nut naku Peter ku Allah mata-mata anasahan na pedi opama wetin riyo sesampai ito na yun suzakan perhatian yang so mga subuak aku bager niyo sira aku pagutangan niyo so Allah sa utan amapi na sabnar April akan din terkano so mga dosa niyo aku sabna ay sulda kendin sekarang o mga surga pamangundas o kapabanian so mga lawasay na kagi kamo to nasadin sa mongkira di marate korean ang koto apadrakan kagi kamo to nasabna amyadadag o mauntol diretso halal. Kaya kamu tu na sabab pungani akia barong kasaira o pasadira dia tira timur ka anam isira nagu bielo yabi so mga posiran amat tegas kagia pengalih nira so mga kantor wallah buun kodar pa iya aku kiali patanira so ukuran nira amapia apu umpungani apiaki tadumangkir nadidin mapipinda bentuk kawan kaya Muhammad so
Kadudun siya o sabat. Inon tapos sumay itong apadikiran na maaping kasiran, na rela, mataan, aso Allah, nagkababayan niya, so kibibiyar niya. Na tatman ni representative ma-announce sa'yo. Ustaz nampak ilan yang Ustaz mempasangkan isu. O kamay taurastan o kamuan. Dumaurastan ay man sa sanyan ka. Nakasih dulu. Yang mesan dulu, antai pengaruh. Sama-sama Tuhan Nabi. Oh, sama-sama Tuhan Nabi. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منكم في أمم